Mu mujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo hatangijwe uburyo bugezweho mu nzego z'ubuvuzi. Ubu imashini za robo zirifashishwa kwa muganga mu kubaga abarwayi. Muganga Tim Folgan uvura mu bitaro bya Tygerberg Public Hospital mu mujyi wa Cape Town arakoresha robo yitwa Vinci Xi mu kubaga umugore urwaye kanseri. Iyi robo ifite amaboko ane. Bivugwa ko aho itangiriye gukoreshwa yahinduye amateka mu buvuzi bwo muri Afurika cyane cyane mu kubaga ubundi bisanzwe bikorwa n'intoki mu buryo busanzwe. Ibi bishimangirwa na muganga Folgan wumvikanisha ko ubu buryo bwo kubaga hakoreshejwe robo ari iterambere ry'ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru. Fortunately, the Western Cape Department of Health bought two Vinci Robo. Kubw'amahirwe ishami ry'ubuzima hano muri Cape Town ryaguze robo ebyiri arizo za Vinci Xi. Iyi ni robo yo kubaga ikoresheje ikoranabuhanga rigezweho kandi kuri ubu ziboneka ku isoko. Uko zikozwe n'icyo zikora zigufasha gukora neza nta kwibeshya na guto kubaho. Zitubura ishusho yaho urimo kubaga ukabona ibintu byinshi utashoboraga kubona mu buryo busanzwe. Ubu dushobora kubona ibintu byinshi tugakora neza kandi ukishimira ibyo ugezeho. Ibi kandi bikurinda kuba wakora ku zindi ngingo udashaka gukoraho. Itsinda ry'abandi baganga riyobowe na muganga Tim Folgan ryemeza ko izi robo kuri ubu ziboneka muri Afurika y'Epfo gusa ku mugabane wa Afurika zigiye koroshya akazi. Muganga Folgan akomeza avuga ko umurwayi umaze kubagwa aba ameze neza cyane kandi ahita ataha adatinze mu bitaro. Patients have done very well. They go home much sooner, so our average length of stay is 3 days. So you have a major Iminsi 3 gusa ni ushobora kumara mu bitaro nyuma yo kubagwa. Urumva kubagwa ikintu gikomeye nka kanseri ugataha mu minsi 3 ndetse ibibazo bisanzwe bigaragara nyuma yo kubagwa nabyo byaragabanutse cyane, ni ikintu gikomeye. Nyuma yo kubagwa kandi hagaragaraga ibibazo birimo iby'imitsi, kuri ubu byaragabanutse nabyo. Urebye ubu buryo ni bwiza cyane ugereranyije n'ubwari busanzwe. Ubu buryo bwo kubaga kandi hakoreshejwe robo bwazamuye ikigero cy'ubuzima bw'abarwayi ku buryo abenshi bambwira ko utamenya ko banabazwe. Mu myaka 2 ishize ubwo icyorezo cya COVID-19 cyahatiraga abantu kutegerana, abarwayi babaga barwariye kwa muganga, ibi bitaro byari byazanye ubundi buryo nabwo bwa robo bushobora gutuma umurwayi avugana n'abantu bo mu muryango we ku ikoranabuhanga rya video. Iyi robo nto yifashishijwe muri ibyo bihe byaguma mu rugo yitwa Kianya. Abaganga n'abaforomo bo muri ibi bitaro bifashisha telefone bayobora Kianya ikagenda ikagera ku murwayi akavugana na bene wabo ndetse akaba anashobora kuvugana n'umuganga barebana hari icyo amubaza. Umwe mu barwayi bari mu bitaro watanze ubuhamya ni Lendi Moyini urwariye mu bitaro biri kure y'iwabo aho badashobora kumusura. This innovation like this one is very excellent, and also knowing that we just had a pandemic where ubu buryo bushya bugezweho ni bwiza cyane. Nk'ubu twari mu cyorezo, imiryango ntabwo yashoboraga kuza mu bitaro. Hifashishijwe ubu buryo bukwegereza umuryango wawe ubundi udashobora kuza mu bitaro. Ikindi ni uko wumva bikuruhuye mu mutwe. Ubu buryo bwo kubaga mu bitaro bya Tygerberg Public Hospital hakoreshejwe Vinci Xi bukoreshwa mu kubaga indwara zikomeye. Izi zirimo nka kanseri y'urura runini, umwijima, impyiko n'izindi zifata mu myanya myororokere y'abagore n'abakobwa. Vinci Xi yakoreshejwe bwa mbere mu kwezi kwa 2 muri uyu mwaka. Nyuma yaho imaze kubaga abandi barwayi 12 kandi bose ibyo bavurwaga bemeza ko byagenze neza. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.